Diphephetso tsa ho fumana dibaka ditsheng tsa thuto e phahameng di tswela pele. Baithuti ba bangata ba se ba qalelletse ho ema mela diyunibesithing ka tshepo ya ho amohelwa ho ntshetsa pele dithuto tsa bona. Ba bang ba re ba amogetswe empa sebaka se buletswe ba mmalwa fela. Today ba fihla ba re ke emele call or ba tla etsa ke tla sheba status for na sa change or a se change, so ka ke bona se sa change, then today ha ke tla ba mplela for ba changeile from radiography to clinical area bona. Program ke applying if code ke PF program 4, so ne re tlile mona bana re promisitse ho tloa Monday since re fihla mona ho tloa Monday ho ntso tho okay ho tlo register batho ba admitweng ba le ba sentse ba accepted. After that ho botho bo focus ho rona since re le mona na ho le ba batho ba teng ka ntle today campusing ke di walk-ins. Unfortunately ha re ba dumelle ho kena hoba re fumane di applications tse fetang 192,000 for my first year, and re khona fela ho dumela just about 4,700. Yunibesithing ya Freistata baithuti ba ingodisa ho marangrang empa le teng hona le diphephetso. Baithuti ba selemo sa pele ba lebelletswe ho ingodisa bekeng e tlang. Ntse re sebedisana le management ya university hore re sebedisane ka mathata a mangata a baithuti ba wa fumanang ka nakong ya registration, mathata a NSFAS. Re tseba hore NSFAS ha sontse list ya baithuti ba tlo ba fundang for the year 2022. Ho sa le jwalo, motheo wa TVET College e qadile ho ngodisa baithuti dibekeng tse pedi tse fetileng. Makgana Masiteng, SABC News, Bloemfontein.